ya mutima iwe nyamunyonyi we tuyine aho kutuma iwe nyamunyonyi we ngo kugambira umuza mutima iwe nyamunyonyi we nyamukazi wa mutima iwe nyamunyonyi we niwe nyine mebijuma iwe nyamunyonyi we Kwegesa umutima gwanje gono kagutwara abatabuzi abona imbare bankemitiye sonzi tibacinkanga kubanyo wonyine muva buraya kubakumbuza ningamba nk'umutima gukagenda nohe yagutwira tindi kwenda kumubagambira tindi kwenda bambi bahindura ibitekateko ryanje nirobe sharinga becacana abajyojomi nyowe kabaremesa abo banyakantu nyowe kabaremesa tibacinkanga abajyojomi tibacimbasa nyowe wakamere kora mutima iwe nyamunyonyi we washumura bishenge bya mutima iwe nyamunyonyi we tuyine yari tengene itima iwe nyamunyonyi we nyine shonga ya mutima iwe nyamunyonyi we tuyine aho kutuma iwe nyamunyonyi we ngo kugambira umuza mutima iwe nyamunyonyi we nyamukazi wa mutima iwe nyamunyonyi we niwe nyine mebijuma iwe nyamunyonyi we Agwenda kutangira tekaniza tujalike kilo kinu kya balase biro bekwezi bitanu. Yes, every single Monday tubantu kwereza omulingo gwembaganiza ntukweleza abantu bawe ntwenda kenga bitu bigenda bitantwenda kenga emirimo egenda eta nuko kura twijja abantu bawo babulikiro abala street abali mbutale abali hono mulimo gono gubakora twenda ku bantu bakuikiyaho ntwenda kenga bitu mulingo bikuru batantwenda kenga kikeki yangire. Yes, amabara ninyo just shomeno musajja mulisa kando muha wa moli we bali kuboli antekaniza tujalike kilo kinu Kitara TV omuragu ngo munudi go kubanza kubano all you need to do ina kusubscribing akando likinge a page yaitu so that osoro kubaga no tuhondera hona hali okali kilo kinu atuje ku bantu rubatanka buli kilo twina ba just juice bano bakola juice kunura kurungi kandi twina nabanyoni banga wa washa records bano bakurecordingira ebizine ebikusinga yo kurungi traininga ebizine ebikusinga bina sound enungi bali ba washa records kandi nabanyoni bange ba aba cable 256 abakukolera digital marketing kandi ne baku designingira website hona hali okali then nyabanyoni banga ba Kitara media bano bakukolera videography na photography akandi ne bakola na live stream ye mukoro yawo hona halokali niba abanyoni bango muningo tujja ku bantu rubata muninyo gira sitomwendo omusajja omulesa kando moyo abamoli ekizine kitandikize na kyetekaniza bahanu bangambire kale kanu ndi katikara kandi bekozera mu sampling bangambire bakugonza munekizina baketa babaketa nyamunyonye kuruga maledi joani niko kulandike tutandikize ntekanize eno kandi mungero mulinge gonemu nkwenda kisigani nikitwara maiso tuje na basaija abakolera mukaire kano kenyine omukikaro kine kya katikara abasajja nabakazota rugante kanza tugaruka nyamunyonyi kuna kuwukina rutaro rukagenda ibizibu by'amagara kanje jona bikagenda ingingo z'amagara kanje zono kazishashanura nyamunyonyi byo mushana kwanje muri kiramkweze aho tarete nchweze kuba niyo wari umuri gwanje kakweretera pere yanje nyamunyonyi nakushagura n'ingoma n'indoto biroto birungi nyamunyonyi we urira kusinda ko magara kanje nyamunyonyi we Kwegesa umutima gwanje gono kagutwara abatabuzi abona imbare bankemitiye sonzi tibacinkanga kubanyo wonyine muva buraya tibacinkanga abajyojomi tibacimbasa nyowe wakamere kora mutima iwe nyamunyonyi we washumura bishenge bya mutima iwe nyamunyonyi we tuyine yari tengene itima iwe nyamunyonyi we nyine shonga ya mutima iwe nyamunyonyi we tuyine aho kutuma iwe nyamunyonyi we ngo kugambira umuza mutima iwe nyamunyonyi we nyamukazi wa mutima iwe nyamunyonyi we niwe nyine mebijuma iwe nyamunyonyi we I want to see your eyes in my nyamunyonyi
You need a brand that deals with building and nurturing talents? I introduced to you a super recording studio. Washer Records got you covered. You need audio production, audio mixing and mastering. We are the game. Songwriting, business adverts, video production, mention it. We are the best. Don't look anywhere, but get us in Kijungu, Hoima, or make a phone call on +256 772 234604. Washer Records, your dream sounds destination. Owakinisa chekikara chemba twikara ama pikipiki ya hano koikalire kotaina bigambo sente zibuzire amazina gawo ya Mukamerias boda orije kala nije ogamba ota odonge webale kunyirira iyo linzarwa yanka katikala katikala kichweka katikala manyire nkoteno kakola yesu kisangwa gwanka kusangwa katikala muno nalo eyo nalo yakule ogenzene nalo ati kuruga hano genda nalo yo muntu mukumuvugira zinga 13 kahaya bakimutakusara mafuta gakatemba baitu 13 nyingi muna abantu muga mutakubayiba bwiti kwa ati kuli kubiba amafuta naito bakutusera muno bako territory ya sente zingako territory ya sente zinga kakaga kabaka gichwa ikarugayo ira nayo no ito tuli akakaga muno ogambe niwo ya mukama Elias Elias juice ya pineapple bagikamuramuki juice ya pineapple bagikamuramuki enanansi ndamuki abantu banka basatu ndamukizo kusekera kolini yaramuki ofire yaramuki ona musengozi na musenkano mukyara wao tingira mukyara nkyali singo okyali singo ati nkwomugisa ati TV abantu abakurura otozo mukazi yes toza kwato bagambira okwendo mukazi akusana ati na bagambire nkwendo mukazi wa brown mukoto tunura ala kamera norura okwendo mukazi akusana ati nkwendo mukazi wa brown mutoito akwero kale yesali wa brown muno yes akwero mubiri atakwero mubiri ni wa brown ni asomera atasomera muno just amazina nka senior 2 over 7 owe myaka nkingaha abiri owe myaka abiri yes ogenda kumuzara mabana bayinga basatu ati ibora ijo jamuhaki obarayija ekyakwenda kiona bagambe obete na okwenda tribes nka tribes nkwenda obo munyoro obo mukiga size aho munyoro mukiga kandi omuganda no abaka baganda takumwenda abaganda babarogo muno abaganda babarogo muno kandi mutoro abatoro engesombi mali yes okwenda abakiga n'abanyoro mukiga munyoro kale bajja kurora obwekitinisa osibirota koronge kigambo kikintu kyo baketa kintu kigambo kye kirasati yapo ekisa kintu t-shirt banzo kitusomere kigambo kiri hano t-shirt yawo bimanyire kusoma bimanyire kusoma lenga ho ikirasati yawo nkino ne t-shirt ne t-shirt amabara gawo Samson orije ndije muri kuriya biki mereki tindama yibatecero mugatinka gishakira toka gishati aja tigwari mukujigura niye ndajigura tinkaje kwasize toka gikwasize muno okora murimo boda man uri boda niye ne yawo njiri hali wama juice ya pineapple bagikamuramuki nanas nabantu bakora mukiya bakwanza kora mukiya abantu bora basokutumira tumira abundanza kutumira tumira baboda bagenzi bange nenziramu nentumira bakama bange nenziramu netumira abakyara bange n'abaana bange n'abakazi bayinga basa 10 babazama barakubanza Glorious wakabiri Sharon wakasatu bahuire habo kumanya abandi to bamanyire nkona mu bukoni ne baleka orabam no genda obahaki obahaki love
biro bino kandi benda nakasente timbahereza obayiza ate omusamwanga kasente zinga kiro kimwe mukazi soda soda just soda ni mugenda takusaba sente zindi mumazire kale osibe kurunkanda muki ono wali Liverpool aha kikigambo kikino standard chart nibo bakora batabana ejo niche kitongole kitwala omaiso Liverpool ayo ibara lyao niwo amabala nitsime Peter ebigo bigenda bita emiri megenda kurungi iwo limuki nyowe ndi mufumbira oli mufumbira nkwendo ndamuke omurufumbira ndamuke murufumbira amakuru yawe umezute ati nyong ningaruka muntu uwe no garuka mu ndaho ndakomeye aha ndamuki amakuru wambrot vuga ni meza amakuru ndakomeye aha ogambire niwo amabara ni Peter juice ya pineapple bagikamura muki munanasi okikakasi juice ya pineapple okimanyire bagikamura muki munanasi ramuki abantu babasatu rekanda musha abantu bange ndamukizeho Jose akola avaini nyaramucheho sabiti nayo wenyine abayizire kunu tubasimire muno kuturetera TV mukatikara saba nakazi akakunyumira akaorunyoro bakora ukigaba inyo akazina akiyongonza muno ngonza kayo singazi ngonza akazina kibakweta tulira bahayizoba kabaziniremo unyakubaire nyina mapapa nyakugurukire nyowe nkagenda ni hawo inkangira banzo garuke mutunure kuri kamera kurungi bakurori unyakubaire nyina mapapa nyakugurukire nyowe nkagenda aho niho nkangira ndi barayongeserezaho ibigambo bindi to kubimanya ni hawo inkangire yongere ibigambe bindi bakakenge kurungi amakuru garugeyo kwa ni hawo kasita bari kuri nabo bakayina munaka mu computer bajya kasera wawe kalori karosi be kurungi kana mukyoho omukazi kanairuka isa kota kusembera wewe kwenda kuramukya abasajja bana owektinisi osebirota iwo hakiri toli hakakeki bali nkorora akweya murakomba bukombo rwini ngugo muhe akapaju na wanyaliyeho omanyire mbera mbi osebirota onwe kibubu hana tabasa kanda mukiyono inyona mukutina kubatera kamera kandi kubagarura kandi nyonkuteira TV abantu bakurole kandi kuteira TV abantu bakurole okwenda nkugulira manye kyo kundura ndakufuna mukurungi baito kandi ojoire kigambo kikino tenge manyire dasome amabara gawo kolini o tumusime webale kuchapa nayi wole okora babota wamakuru ganu kugenda nankanaro ya mukutwalya zinga komisatu habo akini musera muti mafuta kandi ruoga hali ruoga kabaga kaga just ruoga okakaga mali sente zo zone juice ya pineapple bagikamura muki bagikamura muki juice juice ya pineapple bagikamura muki bagikamura mbiki mu bijumaki wa muchungwa tingumanya wa muchungwa ogambe niwo Collins nayi ramukya abanywani bawo ngabasatu toina bokubanza bokusakura mukikutumiraho Aro Batista first na waro wana yegambi ato kumutumira na Aro Batista urota nyondo okorongi ali kurungi ego birabini baboda wama bakubenzaga mujware buno reflect na helmet zirinka helmet yange ngina batu kandi defect yange na uroteri amule magwanga gwenkora enu ya China uyi nizo baba haire babafugi baboda tukuri kama nizo batu haire baito amanana galinti just nizo tukenda tukubentwe yambisogo yambise ye15 je reflector yakasanju kuno buntu bukusera kasanju tikasanju ukakolera kireki ababoda mukora sente batu kora sente tizirimu sente tizikazokere mbera mbi Batista niyo Batista original Batista juice ya pineapple bagikamura muki
Juice ya pineapple. Juice ya pineapple. Bagikamura muki. Bandagamba miyembe. Miyembe no michunga chungumu. Ramuki abantu bonka basatu. Mkuramuki wa braza wange kadogo. Nuwono. Wa alikampaloko. Mkuramuki wa sister wange Sanyali mutauni muno. Mkuramuki wa sister wangu ndiba kumeta Provia. Mkuramuki wa sister wangu ndiba kumeta Flora alisadi za Chibogoko. Na nyonda mukyao. Mkuramuki wa sebo mabara gauti kwetegere. Julius Shomuhendo. Mkuramuki zo Julius Shomuhendo na mkuramuki. Na mbemu faster. Aha. Kizina kikunyumira nkikuterere cyo runyoro bakyo rukiga. Okiterera no yenyine. Nkikuterera TV ni bakibroda ni baba kuroda. Mali. Ate dere na ugaba kizina ki. Toi na kizina. Kizina kine. Urandetera famia iko gondo. Famia nyonkwenda byorunyoro baruki. Okwanda byorunyoro. Barunyankole. Kale. Oteka mo aboli sandarano. Sandarano. Owe kitinisi. Ojwaire bigambo kibin. OR Bisaka. Obusobozi Bisaka. Founder of Itambiro. Itambiro ryo mukama ruhango. Ryo mukama ruhango wa mahegona. Eri obumu. Okwawukana. Koiro. Amabaragaho. Amabara bakunyeta muhereza purana. Oli muhereza? Muhereza super. Atabahereza mubani mukoraki. Abahereza niba abakwikiriza umunyikiriza yo mukama ruhango ubusobozi Bisaka. Ati omuntu abana abasomesa mu Itambiro bamwita bati. Bamwita chairman wa Itambiro. Chairman. Taina ibara liba mwita. Itiza bwo kwali chairman wa Itambiro. Niwabana abasomesa. Niwabo bako bali mukuru wa Itambiro. Kanda kuruga ha Itambiro akayongera idara kya. Omukwenda. Ati boruga ha mukwenda ogenda halo. Bisaka. Niwe final man. Niwe final. Ati nkwenda ungambire. Juice ya pineapple bagikamura. Kuba mu miyembe, uba mu nanasi, timanyire. Ati nkuramu cyaba abahereza abagenzi bawo kabasatu. Ndamukiza muhereza twe no muhanje hano mu Kitara. Naramusa mukuru wabakwenda buganga yiza mukwenda mbyo mugabe. Ndamukiza no mukwenda mbona byombi. Kali webale nokora enu niye yawe pikipiki baitu mukuzogya zozi kusonga kurumba kana mukiye hono ono wera baina mpinga upinga nandeba wekitinisi gambata osibirota bano basoroizo kubadupaki kawizo nyine kinko badupa bano mpako ine cyo kubadupa okuboleke okubamigiraho ka kumigire mu Kitara TV ogimanyire Kitara TV baitu kota ina data take out data ate baino badupaki obaino bolekyo o pornography tukuya mumpora eno niye yawo taniye eyo reflector yawo linka reflector tenyena okimaye bagamba baboda mugira abakazi bangi mukwana mu kweri ara yangambire mubahekere omoise kyali gwakuno amanyira kyali ababusume bokusinga abakazi baikara kisaija ajwaire nkesikati ati ni muteka hendabirwa mwenu muti no gimigoti no tandika no muleba genyuma obanorole byenyuma obanorole ezirakura byemotoka bagambo gimutegoti ngo mulingo twategagaba isikyo bunanko burabirwa amenyuma kunote muntebe ebye ire utabikoleho ati iwamaiwe ejuice ya pineapple bagikamuramu ereba nanansi bebaki nanansi bina bachali babokusakura mukyawo nayo bachali kanta bayine bachali ti namukya mukazi wawo kali nyonge koleka era ali koronge mugambe muhane obubarabara kandati bubarage oinomu wenka kandati bonyonda na bayingani kalo onu kan wamakizina kye kunyumira ekyo nyoro kinkuterera kinchimanyire ekyo rukiga manyire ekyo Ruganda ekyo runyankole Roiji kizinaki niwo wanje omurungi omwigari iwe juice ya pineapple bagikamura munanasi baitu Manchester mukahuwa mumaya mukujwara zaki akiro jwara balance ya ganke yono nyenjware byange bya United imaye ukwagira mani yera ati nkujwara bino nimpagira mani ukujwara bya mani oha coach wa mani Ten Hag Eric Ten Hag kandi oha assistant manyire
Ndamukyawo naye banywani wange basatu ndimo nkutere owanje kuruga marriage. Ndamukize Rashford mutabani wange na Darot. Nabo bonka bakumara. Ati nkwenda okwate microphone. Abakuru Kitara TV obagambe ekizina ekibakweta owanje kuruga marriage kibanyumire. Kwa habire kimanyira. Nkoiro mukisha obataye mukizina. Kindemere. Kindemere. Obo ujasho bataye mukizina. Mbagambe. Obagambe ekizina kibakweta owanje kuruga marriage kibanyumire mu bayi. Ekizina kibakweta owange cyaro igi kibanyumire bayi. Tunura mu kamera halide no isana nkanyono presentinga neswaga. Muyayi mukuru. Kantari muyayi. Hati nyondi muyayi akohereza sazi. But kibataye mukurungi. Ijya bisobora. Ngire kurapinga. Ati kandi kurapinga. Ayeza abarozi ba TV tukyalatekaniza tujalike kandi tuli hanu katikara omunyamasaza yakakumiro. Deke kizira kino kuruga marriage kibakweta owanje kikunyumira ntekaniza tujalike kandi otebwa satula kimu rage tumuina Hoima Resort Hotel otarugao. Kangweri shori shumba oninge nyonye bumbato bwana wayo nukonda murinde nuwe rubajuru wanjye babona banye nuwe wanye nuwamanyane byanye mweto wanye owiti igwire tawo chinge oshitamo bukaro lyo mtuze mawe winogo wanje murunje no kwigare Omtura nindota muwine Omtura nindonda mukwise Oye korire yeture omurunjo wanje ngugo mwine ye Oye korire yeture omurunjo wanje ngugo mwine ye Ati uri amateno yera Niwo mwenyeto wanje nyakukera Niwo mwongweta bebe omurunji wanje jona nure Ogumana nyomu chichuchu chanye Tumure chakoro kwa kwenda nanuke mawe Tumure chakoro kwa kwenda nure mawe Winogo wanje murunji no mwigare 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 Muzenyerero kuno wanje na bob senja ndikitwa mbaje amazina gawo osibirota sibiro kuru oli kurungi ndi kuru oyizire mukatali orugire nka kitore mu miti kitore mu miti kitore mu miti oyina wolesere oyizire wenka oyina wolesere kasitoma oyizire wenka narona resi atoli live Kitara TV bigenda biti kuruga hano kugenda ko kitole halo gambire dakazinga ovugire speed ko apiche ndakika nk10 10 ni biromo ovugire kurungi bato mutayiruka muno baki accident awire wa Christmas zibanyine ogambira ni wa hamabaraga ya mukama Edison ejuice ya pineapple bagikamuramuke ejuice ya pineapple bagikamuramuke bagikamuramuke juice ya pineapple temanyire ebijume bakamura mu juice bagikamuramuke juice ya pineapple ndi kubikenga timukamura juice mu mwanyo kwa munywa iyo mu maduka kale oramuki abantu banka basatu nange oramuki abantu banka basatu tamutso kabasatu toyi nabo kuramuki ramuki akana mukazi wawe hakike niwe tumira toyi kalosi beko bakwiruka TV kono kimaro wa mose birote ole set amabaraga gegenda bita enu yawo babali bagikulekeira yange bagitwayire yaba ugabire seref kuno mujigabira sente zinga mutwala iri kutoka runako
Ebiri kitweka runaku. Kani musere niwo amafuta gawe gali gawo gateiremo bagali gali. Gali gaye. Kiro kiona na gireta sazi nka. 12. Okusera. Oyima baragawo. Twese jekenes. Ogagonu. Agaba John Bosco. Agaba John Bosco. Ati babakina nyota utagamba bakampa yakacholi. Na nyombe era ndi kubi. Akacholi. Owebicholi. Mwete. Adwala sepe kansa suire wewe. Adwala sepe kansa suire. Mba imanyire akwa cash. Owebicholi mwete nkuhereza. Owebicholi. Lete bicholi binga bakupa binga. Akwechimu. Lete kicholi bangulire kicholi kimu. Agaba Kenneth. Agaba Kenneth. Agaba John Bosco. Agaba John Bosco. Juice ya pineapple bagikamara muki. Cyo kindemer. Kindemer. Ino abantu bokusakura kutumira. Kutumira nka basatu. Kabasatu. Nina mkiao twese jekenes boda man katika stage. Nitumira na nina mkiao na mkodomo wange wakitoro huko. Kando mukazi wawe. Na narongo bitoro na mukazi wange muko. Niwe mukazi wawe mukuru. Gonya narongo hanu atatabinga bitoro njane tu. Narongo nawo nja kubazaho nawo. Kalero gaun baze no nangulire kicholi. Bangulire kicholi kiraki kusinga ikirungi. Nchino hanu. Nike kirungi ki? Nike kirungi? Banzoliyo. Kikoro bakurungi. Muno. Aha ugambe banzo kitagase narungu. Narungu. Actually banzo kitagase. Maragalirayo. Kijja kunzimbienda. Ono nuwo mugaiga wanga ngulire kicholi. Amazina gawo. Twese jekenes. Twese jekenes. Ebintu biri kutambula bit. Biri kutambula kurungi. Ati shiyo muri katika roli kora mirimo ki? Boda man. Boda yawo ni yerinka. Era. Okimaba boda bagambire mu kumuina bakazi bangi. Tinka chikakasiza abo kwanyo tinka bo ina bakazi bangi. Iwe ina bayinga. Nyeno. Oli. Boda bakoraki. Bakwana muno. Aha mukwana na bakazi baitu. Gali mazima kwa. Gali mazima kwa. Twese jekenes. We bali kukora. Ego. Bironi bakwata helmet ne reflector. Biona tubine. Tubine. Kirongeki. Kamutazi joyire. Abwire buno ziri mu ya pikipiki. Kenneth. Juice ya pineapple bagikamura muki. Amazima gali tinkumanyi. Ebintu bakamura mu juice ya pineapple bagikamura muki. Ombutunda rundi. Ombutunda. Obutunda kuno mu bulima. Babulima. Babulima baitu nyote ndimu. Ati okera mu boda. Ramukya abantu bakabasatu. Kandi onkwana nangana kwa mugiso sabe kizina ekikunyumira kyoro kiga. Oba kyoro nyankole. Ramukya basatu. Tumukunde Franka. Basigaye Wilson. Tino mujune Enoch. Aha atakazini. Tibawire basatu. Akekizini. Akekizini. Tuliata. Omuyiguru. Batu nyonki mukimanyira kizini? Kuburyaika tulyata. Kibaziniremo. Tujata obwire kuburyaika tujata. Bagaye bakutere mu ngaro nayo. Mumuterere. Mutere mu ngaro. Mumuterere mu ngaro yata. Ekizina nazina ni mumuterera mu ngaro. Tujata obwire kuburyaika tujata. Mumutere kurungu. Abuko kala bari kuta. Kwa nyeni ko kanyumira. Ati bahereza akarukosha. Akarukosha akeshongoro. Akarikosa nyeni manyaka mu 7. Akeshongoro? Keshongoro kyako. Ngo akarolo kamuzeyi kani wogoro hango wayikirize tumuwe. Ko yongere bigambo bindi. Totikinge basi yonka kani wogoro hango wayikirize tumuwe. Amabara ni banye tumuhereza twesime. Ati muhereza twesime. Binu bikibe kutunda. Nkutunde nyame yokezi. Yimukya kurungi turole. Ngino. Akatikezinga. Akatiko rukumira. Atikani ndoteire mu ne chapati yoteire muki. Limebisaji ubiona byo rukumira. Kwata. Ebisaju. Bukokya kurungo murogulema. Kani ndora liguzimire. Kwa hati guzimire. Omuherezo twesimbe. Juice ya pineapple bagikamura muki. Juice ya pineapple. Juice nywete nywa juice. Anti bagikamura muki. Bagikamura muki. Ngamba bagikamura mu pineapple. Anti bagikamura muki mu juice ya pineapple ekyo. Ibete juice ya pineapple bagikamura muki. Bagikamura muki. Ebyo timbimanye. Timbimanye. Ramukya abantu babasatu.
ndamukizeho Nyansi yasimwe kuruga kitabona no muhereza yatumuhayise kitabona n'abantu bona bari muri katika muno omukazi twine omukazi tinkashwire bambi ati toza nko mugisotoza abakuru TV omukazi okwenda omukazi okwenda ninya kujya muguzi okwenda enyama kwa mama karungi mama kokwenda akakoki linda hu linda lili aha omuherero no tusupu byona otusupu nkukoleze mukara linda hu wewe alimuna akora esente zawe baitu ninyonji kwasire ogenda akaino tusupu nibakutera bijwani TV kanu atukota muhiro tusupu obusupu ajja kuyama ati nkutundire nyowe kumpa nankari bondi yange enchi ontundire ruhanga jya kwemi discount yange discount yawe kale onda gura nenyama benkutundira busatu okumpa ijo gure nyama ijo gure nyama ijo gure anui onda gure nyama gentleman ijo gure nyama ekunura kurungi rukumi bubiri akamu aja kwero busupu bona bubiri rukumi kwa deto rukumi bona bubiri kamu tukwa kamu bubiri rukumi bona deto rukumi tuja bubiri nja tuja kukwa data center order with cash data neta kavya tukwa no busupu kabura kawaida agekunda kavira obaire no jja kutoza abakurura abakazi aboko mukazi wokwenda mukazi akusanana kwenda omukazi ananyirira ayine ebikogwa birungo mu maka ni wowe nkwenda omukazi emyaka nkinga emyaka kutandika mu 18 kukanga ha 19 omukazi akyayine entezo kwenda try booki kwenda try booki kwenda omunyankole dinda ho gamadi ndeki ayo nyama tutukwaire gei ngode supu supu watu mutulikira mu supu watu mutulikira mu supu batu nayo bojo ko ino mururu gwingi wate supu ogendo otola karo ana limno omukazi okwenda nkwenda omunyankole nama sabisi ninza kwasimu nakugamba ninyenda omunyankole omunyoro abo nibo ninkwenda kandi omukiga ninjira ngo olunyankole rukiga bona nibagenda kandi omuganda abaganda tekwenda abwaki kale osibe kurungi akwa namba ya simu ono jwaire Mukisha Juliet from Makerere ogo MP wanka wa Makerere Makerere nka Kampala ni ogo MP wa Makerere kakamunaga chonga kabaye simbi nabwa mube amabara gawo banyita Sande Ali bigenda biki biri kurungi kuno katikara himanyiwe kuruga nkati nkamanya amazi kumabara gawo TV eri hoima amabara gawo tinga manyi Julius Shomwene
okora nkachinga radio ndi presenter to kundo very good anyose merigo urejya ko kutulera buri kiro buri sande ningagize shini cyane anyizire kubabungira kiro kinu yagamba kanje mbateka mutimbaga ine nayo ati augambe niwo Manyita Sande Ali juice ya pineapple bagikamara nyo mufanye pineapple tinkora na company gitinga kutingikora company tingikora nyo ba muri mika ni ba mukozi wa boda so ka juice ya pineapple company gitinga kugisa tinyine bwine kumara ramuki abanywani ba nkabasatu banywani bangi njya kusokera aliwe ngwe bale wewe kujya kundamu sana niwe kuruga hoyima kujya kuno abero tugonza muno nimba kunda je namba ya kabiri konkashi ndamukize umucyara wange murekere mukacho yo muki aha we kanda muje okutundaki nze bera designer oli designer oyo designing boys omunyumba osobola okusiga piki motoka buli kimu kyonna namba plate zisiwuse zikora ate ono kotaka mu designing ile okulunga ogwabire cyali bunaka mu wa design takabire kufuna kasente wa masete tozini sente nyingi tandika mu designing ile nja kusasula tizinga omu designing zinga bono bwa siringi 10 nenyima 10 akagambo ke 12 akagambo no mutekero nkakigambo God is life ngomeze bubera bigambo nkabike ebikuhandika piki hano bimukira kuhandika no bad day God is life no package sagara kumanya ebiruma bayaye kandi ebyo rujungu ebigambo byo rujungu life is God nekimanyisaki Kumanyisa unyenda mukama ruhanga life is God life is God it's okay nikimanyisa unyenda mukama ruhanga ohangulire ge bayite kicholi again niwogo alinka katwesike kenesi agendera kora amfezereke agora bire juice wa maya mango bagikamera mu juice ya mango bagitabura nkaha juice ya pineapple bagikamura muki bagitabura muki kugikamura ki bagikamura mu micungwa ndibateka mwendimu nibijani batabura mu just bunanka bunu emicungwa no ya nanka just ya nanka just nanka yano emicungwa no ya bobera obuno bucungwa buno bwananka buno obwanimu obutabura mukatita hali obuno bunanka tomayo bucungwa buno juice ya ndimu mangada it's okay na inabantu banabanyani bakusora kuramukya bake aba boda bona aba stage ya Kitara aliona chali wango numuramukizo bakwetu wakoze wabaramushaho musu jamani muramukizo wamani boys muramukizo ogwe wata musu jamani takira musuje timugumuti gumuruga ati gusobora kuburuga ndamukiza abana bachali banga bona atendekira abona arabukiza street ya hoyima bona atendekire bona baramukize kandi omukazi aja tisena muramukize mama wanga mwenda muno omukazi okusana otamwina mama aja tisena niwo mukazi wa mama wange muramukize muno kazi na kalosi be omukazi akazino bworano enda kazino kazino city ya Rosi kalosi be kurungi atokusagivuga binu byona biro sobora jivuga tekunaga kwa bino ate kubitwara nka kubitwara safe life bigenda bita ate kurete nwemu ogiguzire zinga kurete temanyire nyina receipt bakugambira ogendo bihaye nale otabale na receipt amabara gawo banyita Senyonga John bekurubata bita korongi iwa katika rokora muri amwe DJ oli DJ kizina kye trending akaire kano ekikukora ekiro hosaya sazina kye ekizina kye abantu bakusinga kwenda girlfriend ekyo kya Nigeria kandi kye mu Uganda feeling azawe ekande kya bunyoro kibakusinga kwenda sazina akazano kakatanika kamanyire ati kwenda kenga ejuice ya mango ejuice ya pineapple bagikamura mu
Juice ya pineapple? Bagikora? Bagikamura muki? Munanka mu miyembe. Mu miyembe. Juice ya pineapple bagikamura muki? Mu nanasi. Ramuki abantu bankabasatu naye. Ndamukizeho director wanga Hakim. Naramukyaho Kabura Edward. Naramukyaho DJ Vibes. Naramukyaho Bright. Ati kazina kaka kunyumira amubonyoro nkakuterera. Akanyumira. Akazano kakatanika kamanyira. Akazano kuruga marapadiko. Ati mulingo lina DJ. Banzo liko nkukwatire. Okwate microphone ko muzinda ruguno. Okiba tahiye mekizina okibai kurungi. Obagamba barozi abakuru Kitara TV ekizina kibakweta akazano kuruga marapadiko nkiba hairi kwata. Baro muzinda. Mune swaga. Nka MC. Mwe? Ne swaga. Aha tandi. Dora mu kamera hati. Abantu ba Kitara mwena babunyoro. Abakorora Kitara TV ni nyo DJ John X256 mbahira akazano kakatandika nkamanyire from Rapadiko yongera mwe swaga kurunge swaga oteke mwe swaga tini osano koroti aisati no bas serebu wenyini eswagote egari jikwate jikwate banzo jikwate aha yongere swaga abakurora Bunyoro TV gundi Kitara TV mbahira akazano kakatandika nkamanyire from Rapadiko am DJ John X256 banzo kaba sampling mo isano kakaba akazano kakatandika nkamanyire oga nubo kambe boom akazano kakatandika nkamanyire nkakatandika nkamanyire akazano kakatandika nkamanyire wayase aha Double beats. Akamugambata katandika nkamanyire akazano kakatandika nkamanyire 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 bangi bayikaire baswamire agikukyora hombu biko kachuleire bebe rwembe byange mbihamakaire wemba chumbira tinyihule dahire I make sure ntibafani bo basimire amatuke gakuhura ganulirwe runyo gang tukahamba hombu tongole haniko mukono boroki kengere cause katandika nkamanyire akazano kakatandika nkamanyire 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 katandika nkamanyire notes zona nkaija nsomere ebikwetagisa nkaija mbikosere nikyo kurora mwana nkayebembeire katandika nkamanyire bafeke hanta bayire bangi bo bakanyire abamugemu bagiteire meihole kutoza hit tikimanyisa muhemule katopurapa hati njwire mumba habule barale makwega nkiole mbasomere bakabikopa makusuga bagunukire kurapinga tikuba kutera kerere kunyumise bisuka matu mugayigule bahaba mwenu beat kamba sabule big boy ni nyowe mwenu industry wama selecta gitere bagihulire cause katandika nkamanyire akazano kakatandika nkamanyire 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 piki mpia katukutuku mpaka eriki namba FP mzed FP niero niero current ya mpia kakivera ati sazi ni muzingazi no boxers bajaji ile bono zigoro bukaide nkamwenda zigoro bukaide nkamwenda zikaikaya iro kuhoda ile muna tena sente takiagura bajaji ekandi vya loan kugenda mu companies ni zoboda era na kugia mu loan na wako bali mugaiga na yesobora hata kwesobora tagia mu karoni so mundu ana kagia mu karoni ati okabara mwenda wazitekai milioni mwenda kana tora gamba amabara gange banyita Fred Chudu Fredo Chudu muchungwa gwa bakyara mali mbaki bara kya bademu mwana banyumirwa muno obahaki kana ate bojomba omuchungwa omuchungwa no gwengonzo kwa ogwengonzo gusinga yo no kunuro munse muno oina nkabainga abakyara nyina nkabatana wakubanza bamweto
Akwanza bamwita Florence. Wakabiri. Tumusime. Wakasatu. Lilian. Wakana. Noelina. Wakatano. Jacqueline. Ato omaziro jawo ojja kwongeraho. Sigikira singa ngazi ya mobwereza nensawo yange gazire kurungi nsa kwongerayo nkababiri. Nojja kunobongeraho? Nyongera nkababiri. Baitu nkwenda kikomi yao. Ati abo bono kutaira kutekaniza kubazara mu kabana bainga. Buli mukazi waranza yo bwana nkamunana munana. Nanyo famu yabudu murasingi sibi. Kwenda kusiba famu. Ati munati nibo makumi yanga ingaha makumi nkana. Juice ya pineapple bagikamera. Mpaka mwadana. Mwadani hali. No ni heri. Damu kya abantu banka basatu. Ndamukizo wa mama babana bange nabanywani bange nababingi bebiruka batuko binga nabo. Kalosi bekuru. Yego bayi. Okutune sabuni? Yezinga. Akaga White Star Origin. White Star Origin. Ati utunde mitinke ingakiro kimwe. Kiro kimwe ndaza kutunde box nkishatu. Isatu. Gwijireje. Kandi aba ni behora atinka nyokwenda nyehore emiti yange nkesatu. Nywendo mutembe itimpora gasebo. Okumpura. Wolira wofira ndasa kwandi kurosinge motoke ntomere nyowe ndandaze ndakashi. Ate omuntu bakubana ono mumanyire kurungi to kumuhura. Ndasa kumura nkaine permanent house atara rugaho ngati ndashanga omuntu wana amana unamuhora. Anyoja kunsanga hanu kusasura nye. Wapi oli mobile. Anja kuba hanu nyenke ni kusasura. Wapi? Amazina gawagira ninde? Nditumwesije Moses so mushija wekireju. Ebintu biri kutambura bite. Biratambura jabo ko hati obuhimba bwa Yezire. Abakazi bakagamba nti benda abemire junkai. Era kitufu. Abwaki. Niye mbibo umushija bamureberaga kireju n'emikolere. Ati nkoli musujja atagwina okubugamba. Na wala bali omushija konka abinje baramatira barabanza ekireju. Nibakwata kwata obati. Nicho rebera n'abakazi beriza barajwara mina rabanza kuteze nyimo kwentunge orebe Korane yentumbwe oshabe niko bakuzijwalira nicecho abakazi babatina kushaba bashija atarajwara mini akoleke kiragenda mu misho ati netwa abashawe kireju omporaze mu mukazi arangwa kugira appetite kandi abajwara kundiso niboleke omukazi nabo bamureberaga enyuma ati bamureberaga mukundi enyuma amagura agwe ntumbwe kirikita atara abatakwesobora batagaina amaguru kurungi yego abo baraba loko nkana abo baraba bataraza mu kirasi abo n'abakazi bakaceri niko barabeta ati wonko iyo mukazi okisike singa kumugonza omukazi na mugonza yenjesho mugonza una figa okanka akabachakazi aenda mukazi okuchakana na waine figa choko mukazi wo mumaka ine kuba ine byona aine njesho aine na figa inikesi ko waza kutayira amanywani bawe muri safari barebo ino mukazi arakuzamu niwe wenyine mukazi w'ururyo juice ya pineapple bagikamura juice ya pineapple barayikamura mu nanasi ndamuki abantu bonka basatu naramusa aba street naramusa abakazi banje bona kamera mputana naramusa abakazi bawe nyine binji nyina abakazi babiri mu college nabaramanyo abaheru tinda bamanyo muhendo babiri nibo bayi babiri bayingi muno abaheru tinda manyo muhendo nakugambira nanyama nkamurota namureba ndagenda musoberere yampaho haizuru ati yoba hati ndabateze kigambo cyali wange ati tugeze otunge mukazi nkogo akutaire ukwenda kumutandika mukwano mutandikote ndamwakura munaza kumwakura mugambire biragenderaho iri wankuba yaza nkuba oti yabo yine sharia nakongere ya kabiri yareba yamatira gitwale kandi bagamba ngo muheyeze isoke nazo nanzine nzimwe nkamanze murebe business yanje ndagobanta ezo zishote ziyambuza ndasa kugobaho ya naziamu neza bana zisigaleho na fisa onkaranda shaguza ndi muhereza kizina cyo kunyumire cyo runyankoro bakora ikigoba cyo runyono kiterera ni nsima mukama ayindugira karoshe bekuru Sabarozi bakita TV tukyala ntekaniza tujalike kandi tuli hano mu center katikara tukyanyumyamu n'abasajja bali mu kikaro kenu
tukwenda kenge ebintu bikuru batabita batunyikiriza nkujukize aba Cable 256 bano bakudesigningira website andakani ni bakukolera digital marketing ni kujukiza n'abanywani baitu aba Just Juice bana bakukolera juice kunura kurungi ekurugambi barabetu byanu kandi tena mu ene preservatives niba utukuru batanabo amukaire kanu kenyini kandi tukyawa yawa yamuna abasajja abanyakura bino biki akakandem mkweia kale muswija madam wasibota si amazina gawe Krista haisibwe we akutabire kale byawe Krista haisibwe banyeto muhereza akankunda busingi ati shinywe na muri bahereza mu kikaru kinuye niwe ndiyo muhereza undije no musiramu no mureba yesangire undije no museveniside undije no munyakaturiki konka ndiyo muhereza wo mukamarango busozi bishaka itambiro lyawe riri katikara aho amenyinaho nozo gwa kisita omukwenda wanyu bari zina leniyewo bamweta omukwenda byo mugabi ati sinde ndokose omukishesa heji omuhereza obukwenda obutumwa omuhereza wanyu omukwenda wanyu muramuseho muramuseho shikandi omutumireho omugambe n'omukunda munonga ye bari kubashomesha edini ninda kumuseho omukwenda wanje byo mugabi mukuru wobukwenda bwa kisita bwangizi amazima genyini aye bari kutwegese kigambo cyo bumu ni musima ntine bukomo no bugarukiro juice ya pineapple bagikamura muki muhereza juice ya pineapple bagikamuraga muri ki nyowe manyire miyembe manyire nebindi kalo sineje hajati ekika kicholi kyange kitunzire geyi kicholi ngokeize kikunyirira kiraha kino mariki kunyirira kina madanga nyonyi na madanga nyonye utakulya nakanu utafwayo osibirota sibire huko oli katikara no mwanya yenye bakuzara gankanye bazara katikara munu katikara ni oli munyoro oli muki nde munyoro kuro runyoro no rubaza kurungi nde munyoro uta oli muki ala kiki ruganda rwawe nde mufuma mbogo bigenda bite ugakwende kicholi aro kinu batu kinu kibaire kyangi eki kibaire kyangi hajati kicholi kyango kitunzire tafaye bicholi tuchakora sende yo tokwenda usanga ni nkora atati na nyumba ininja kichira kingulire gai oja kulya kinu ne sente bazikuhaire gai oja kulya ekyo baitu kinda madanga okudupa juice ya pineapple bagikamura muki mumiyembe ramukya abantu banka basatu ramukya basatu kutolera abasilamu bonna mbere bakali nta assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ninda mucha aba boda na bakasoma bange bona mwikale ni mumpagira narongo stage kalo sibe kurungi ono akutondolera binanke bichole amazina ganye niyo gatusabe Sara ebintu biri kutambura bite biri kutambura je omushija ali nakureberera je omushija nandeberera je munonga nakureberera je dokora kundi kunyirira ari kunyirira mu bwenushi cyo ndenda oramushije omushija wawogo ari kureberera munonga nwenda musyo muramushije ni muramuso omushija wanje yaga kuri stofa n'abana banje jampire usina yebare kurorera ayabara no kundeberera kare kunta musende ati shinde ndokosho bugambo oburunzi oburi kunurira obumugambi mugambiro mushija wanje mushija obugambo obo bwarabu sweet heart sweet mutima sweet kamondi I love you wagira amazina gane wo katusabe Sara juice ya mango bali bajukamuraga muki mu miyembe kandi chini obana mufene tingumanya kalo sibeje kale bana tini wo wangu tini wo wangu we told you man about town for the music by Julius Kagwera kama damu lero timpo nkatomera kaya inkasanga kapama wange timpo nkatomera karasta
Inkakwera kama damu bantu inywe Inkasanga kama mama nankaiwe Kagonza ka beauty so sexy baituka yaye Kakwenda sente Kukila na mahembe Unisa makotaka kungambo wabuna sana Tamanya kunoko kakirasa Kagira umunyanya wako mekaranyanga hiya Kalakana na nyemu kamanyira The girl who got a small body yeah. Kanihira na nyemu kamanyira Sis the girl who got a small body yeah. Woke up gamba I need some love Oh baby on that allergy Woke up gamba I need some love Oh sweetie on that allergy Oh baby you get my mind Oh I need some more Oh baby you get my mind Sweetie I need some more Lero karia kama damu Akama Nkagwera kama damu Lero timpo nkatomera kaya Nkasanga kampama Kwange timpo nkatomera karasta Nkagwera kama damu bantu inywe Nkasanga kama mama nanka Zawe wale munayikaire hono tuhondera hona kaikire abali munyamasa zembaganize za bunyoro akagadi kibale kakumiro kiryandongo kikube bulisa masindi hoima hona harimo kalimo habaine mutondera harimo kali arabanyoni banga bataruga hantekaniza abali munyamasa abali munsi za heru kata abali abakwikara ni mutugama ntenye mukura World Cup arabali Jordan Dubai Saudi Arabia hona harimo kali kona kula mukyawo munyoni wangerema ona ali California mu America wewe ali kubaga notekao notakinga time kuwa no watching entekaniza zaitu zona hali okali yeti nkwijukizaho ba Cable 256 maze kwa nimba kugambira bano bakolera digital marketing ni bakurangira mitimba gaine kandi ni bakukolera na website bali ba Cable 256 kandi omuzini halo okali ngwenda kugambira okwijukiza Washa Records bano bakukolera ekizine kirunge kiri well mastered no bonsonge getoza odavo bits osore kuba no mutunga akukolere ekizina ekirungi ba just juice bakolera akajuice akakunura kandi bali muhoima arukura torodi ya ogenda bakolera akajuice akuringa kakuherera oina mukoro gwona birthday kubunga introduction wedding just juice abantu abandi tibakwendaga kunywa bisoda bakwendaga kunywa akajuice akarungi ako akataina mu ene preservative nabakana ba digital naba Kitara media bano bakukolera videography na photography hamukoro yao yona mukoro gwona kubunga birthday party introduction na wedding na harufu Kitara media baba honi bakuterebisa na birungi na videography kandi bakola na live stream aba bayine mikoro nimenda abantu bara mu nsuza ahiru babahondere Kitara media baba nibakikolera omulingo gwembaganiza yes mabana muno abayikali no mutondera muri ruganda gunuka obantu bo bandize kuturota ka subscribinga ga YouTube channel yaitu oina kuba no subscribinga kandi no likinga na page yaita Facebook so that osole kuba no tunga every program yaitu kuteka yo otasobora kuba no giferwa ninyojira shomeno musajo muri sakano muhaba mole okwiko kutaitana omuntekanize zindi Kitara TV nkwijukizaho delito arguments ebabuli kyakasatu ni kwijukizaho buromborombo ni kwijukizaho norubazo ni kwijukizaho nekiyo twentekanize zetu zona muzihondera Kitara TV sole kubaga no yega hona hali okali nkwenda kulekerekizina kino Onekele kino waketa Ferista kurugama mwana mojo Figo West kikunyumira ntekanza otebwa ebile kweza asatu na Kimuraiji resort tumuina alongside Figo West the battle of the champions end of year party mubai Up in the morning, please baby, I don't miss anybody. Please baby, please can you come and help me, honey? I'm here lonely, baby. I'm singing, searching, yeah. Felista, taina na competitor. Felista, niwe akusinga, mkwenda Felista.
kwa bakwenda bona kawani bona bayayi nebigambo babasa majani my sweetheart my number one choice owange love otaba na wasi anihire ngonzi nikiriza kwelekyo muhabati don't make me cry Felista taina nako vitita Felista niwe akusinga mkwenda Felista soft body Felista wakamina Felista brown skin Felista pura nova sano gambo you know my voice baby ninye with the good voice anaiwe niwe atanga mebya mata Paco, travel to Bunyoro, home of Paco, travel to Bunyoro. Travel to Bunyoro. Kitara TV, Kwegesa, Kumanyisa.